Aba babeire bebembeire abanyeshengero omwezi w'omujwekero wa president hamwe n'abandi kandi babandise kwiguraho oburaro bw'abashomesa aha ishomero rya Kamwenge Primary School. But this school bears the name of the school. Very so we are grateful Echombeko eki chombekire kampuni ya Vewa Constructions kandi nabwanyuma aba bagumizemu nko kwiguraho laboratory aha ishomero rya Kamwenge Secondary School hamwe n'oburaro bw'abashiki ebyombekire aba Denka Building Limited ari miliyoni 282. Primary twiguraho ibizimbe by'uburaro bw'abashomesa kandi hano ya Kamwenge Secondary twiguraho ibizimbe ebiri mu dormitory y'abana babishiki hamwe n'echombeko cha science laboratory. Brings bread, independent one brings bread, Thomas brings bread. Abo kubana bareba government ntihagera kuranga abantu bitu baje science technology ntuntu bisajika mnongo mbeno kandi abana tine kubasa kushoma ibintu bakabibona bakabasa babatine laboratories bakuru b'amashomeraga basima government abo kubishika ho kubahitse buhereza obo bagumize ngo imbere y'ebyobwegese eino kwetuyire n'ecumbagira. Nishundi kusimira government ya Uganda we are going science nabwo ikintu nitekereza nti oba twalab hari horizon yona ratuma umwana wa Kamwenge atayika nashemererwa munonga habo kubanyowe kwiha mpikaha ndakora kandi nirigishomere libere rirakoraje rirakirakoraje mu district ya Kamwenge konka nkabanta kabonaga nakarumu na kamwe ko kutekaho mutwe abahona bahendeire barakushaba bazeire okozesa omugisha ogw'ebyombeko ebi okutwara abana baba mu mashomero obwo batayinire kwaso. Omugandi abejo mu district ya Mitoma behanangirizibwe okugira kw'emice bakehara emiyaga yensi bakabahereza okushoma ebi bihibweyo aba Kazora Foundation omukwatiraho amashomero g'amakanisa omugombore ya Nyakizinga omu district ya Mitoma. Ntubenda mugirengesho kandi muba abahurize abashomesa banyu namba n'abazire banyu kandi ubundi ubu ebimwe byaturema konka bakabasa kutera emyomyo no kubasa gukora umurimo ogwo no kuhagira eby'obwegese. Ninsima munonga Kazora Foundation ahabwa umurimo ogwo gwariyo nakora aha akaturaganisa kutombekeraho ekizimbe ahabwa kuhagira eby'obwegese kandi obwa hati yataho mushenyi kandi yataho n'amatafari na siminti ekirikoreka ngu ekiyaraganise cyakira riyo naza kukikora. Ogu ahwereire amashomero ashatu agari mu Nyakizinga High School, Rutoma Junior hamwe na Rubirizi Secondary ahabebembeze bamaramizo hamwe n'aba NRM bamusimire kuba umukozi. Nsima Honorable Kazora nebyariyo nakora ntureba ngo wenda gamba nokora itonka government n'ebintu bikucererwa konka umbwiro unindeba asa Kazora nageza kutwateraho nubwo amaramizo gari kugeza kwatera ebyo bwegese beitona omu mashomero barukombeka tugakabona ireje gashakwa Anthony Twine hamwe na Sheikh Abduratif.